ine opposition ero nandi ya gulita banafunzi babatange itaza really happened igagusi tuachakire amandamano ya finance bill ya 2024 yes. era against yes. osoro no musike mangi baayire bijana byakire gabo songo bigukana demonstration, peaceful demonstration tekorana tebaga kisi you know we must not forget yes. baretira abantu baje kwandamana gabakani bali bande ekiki abeire botambe lakini in this case onde tayora kani matiangi tacha kusi onde tayo again to kiarenge ngene some opposition leaders they wanted to create a scene elinde banyolere mileage and balila on that because yomuntu onena kwale tena ki tuliambiwa ati kuna mafurugu ilikuwa hapa Ekerenyo lakini tukifika Ekerenyo hatukuona furugu. Kuna furugu ilikuwa hapa Keroka, tukifika hapa Keroka hakukuwa na furugu. Kuna maandamano ilikuwa hapa Kisii, tukifika Kisii hakuna furugu. That was the accusation yoku attract attention abantu batebenga ki matiangi obeire recited god oyo bako tebukani letabaso kutoka gaiga onde tayo chire police alipoti esimi ya yakoleru investigation kosena agite esimi elie ekamoparaisie ground onde tayo chiroro bate bina abantu mbakwete 7 bale mocheri bangire koteba nga inyinaro ukolera umwana oyo kule goso mwise ko mwabo goso mumuro mwabo elinda amatanga abangu so babandabo so according to Mheshimiwa Nyanusi Mwenga amangana United Opposition gocha Busongo there was no anything sinchialingo mulembo lengo muntu takirike ningekorekanira it was opposition themselves yale guitana yo bange ko bange bintu byabo boka warwane boka bale asante sana.